zahvalim svojim bliskim navijačem. Ja takove, dragi dame, sviti gospode, prosim vas srcenaj, slaskim aplauzom, pozdravite ekipa iz prethodnih vode, iz Azije, ekipa Paris Vole! Dogovoriti ekipa Paris Vole se nije. I najbolja pozdravljamo ekipi Afrika Vole! Ekipa Afrika Vole se politično zlado, mogoče u prvaku, lijekim nadaljevanju v elitni ligi prvakov.